جنابان نوچهانا رادیو دنگ گل دم باشیر و 15 لونه 2025 دوشم لبریکسل ساعت 11 آمده 12 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه ریبر آپو جشیخ و روسپی نشیرین هرمین جزیر در ازور رقا و تب قایره نامه یکشاند ده نامه ده ریبر آپو جگل عرب رد بیجه از پیشکر خوشکو براتی و یکتیا گل کرد و عربم که خودی بنگه هکه دیروکیه پیام ریبر آپو یا جبو اشیران وهایه دوستین هجا دست بکه از بکیف خوشی هسکرن و ریزداری و سلاف دکم یکتی و پشکریا و به کردان ره لسر بنگها پرگالا نتویا دموکراتیک خودی واته که مزنه هون به وی یکتی بنگه که دیروکی یا نو یا خودی باوریا به تکلی و حوالبندیا دنافبرا گلین عرب و کرد آوادکن ده دیروکی ده جی دنافبرا هر دو گلین کرد و عرب ده تکلی هنه ده کوراهی دیروکی ده هر تم دوستانی و براتیا نافبرا گلین عرب و کرد لپیش بو حتی اف دوستانی ده ما درکتنا اسلام و بلافبونا وی ده به پیشنگی پیغمبر محمد ده هشت گوپرانی کرد به حسانی تولی اولا اسلامی ببین سده ما سرکه تکلین خورد این دنافبر هر دو گلین کرد و عرب ده اف تکلین خوشکو براتی این دنافبر هر دو گلان ده پشتی اسلام به چند صد سالان دوام کرد و به پیش کرد اف یکتی و جعالیه کی و دیروکیه و جعالی دن و جی جواکیه هر اوها خودی بنگها سیاسیه جی جلوره او هلوست و یکتیا لسوریه خودی گرینگیه که مزنه و واته که مزنه از پشکریه دیدم خوشکو براتی و هف بندیا گلین کرد و عرب جبر بنگها و دیروکیه لسر و بنگه مخواه به پیش خست و ما پرسپکتیفین لسر بنگها خوشکو براتی و نتویا دموکراتیک دان دوه گشتی و کف بن آزاد بن به هفره بجین خواه بره و ببن دوه لسر و بنگه و کفی و آزادی به آوا کرن دوه کرد و عرب به هفره بجین اف جی به پشکریا و جخصده و گریداییه پشکریا و جخصده را خودی گرینگی و واته که مزنه دوستین هجا هندکارن رولک گرینگ و دیروکی داوا کرنا سوریا دموکراتیک اوله یک کرتی و عادل ده بلیزن گرینگ عرب، کرد، سوریان، آسور و هر کس لسر و خاکا پیروز جبو و براتیا دیروکی تف بگرن. از به هیوی و باوریه و هم بیزدکم، جاره کردن و توان بریزداری سلاف دکم. ده جیانا و ده تندرستی و سرکفتنه دخوازم. سلاوین دوستانه و براتی. عبدالله اوجالان، گراوا ایمرالیه. اشیرین عرب پیام ریبر عبدالله جالان قبول کرین. اینسیاتیفا سوریه آزادی جبو عبدالله جالان پیام عبدالله جالان گاند اشیرین عرب این لحسکی. ریبرین اشیرین که پشکریا آشتی و خسده دکن گوتن اف پیام جبو خورد کرنا براتیا کرد و عرب بنگهه. اینسیاتیفا سوریه آزادی جبو عبدالله جالان سردان سروکین عرب لباجار حسکی کرین. هر روها پیام ریبر اپو کش اشیرین عرب رشاندن و گهاندن وان. روسیپین عرب دیار کرن که اولگل قصده نه او اوهزه که نتویه که اولهی وارامی لباکور و روجرات سوریه مسو گرده که روسیپیان آنی نزمان که اوج رولا گرینگا قصده دپارستان حرم و شر ردجی ترور ده پیشوازی دکن شانده تخص کرد که دوه اف پیام بگیشه همو اشیرین عرب ریبرا پو ده پیام خوده و هاد بشه نتویه دموکراتیک بنگه که دیروکی یا نویه اف یکتی ریل بر آواکرنا جواکه که دموکراتیکا لسر بنگها و کوی و عدالت ودکه. ریوبریا خواسر دیالوگ ریبازا تکانه یا مسوگرگرنا یکتیا سوریه دایره تکلین در و یا ریوبریا خواسریا دموکراتیکا باکور و روجلات سوریه داخویانی دا ده داخویانی ده هاته گوتن که پیام ده آداره او هفدتنین پیشی و رولک مزن دابا کرنا زمینه که هفبشته چه بویه او هاته گوتن لانجام هفدتنان او خالین هاتن اره کرن نکتن پراتیکه اف جی به جدیت سازین فرمیین شامه نشانده ده دست دجمن گلان ده سیاست شامه ده هیه او هر دم بیناسکرنا تیگینین وکی هفبشی ننافندی و بانگین لحواتنا نشتمانی وکه هبلدانین جداخوازی تینه بناف کرن
ev gotin herêman dijminên gelê Sûriyê ne û ev gotin berhemên dijminên gelên Sûriyê ne û nerastin. Baş tê zanîn ku PKK'yên Bakur û Rojnatê Sûriyê yekperestiya xaka Sûriyê ji dagirkeriyê parastin. Hêzên ku van îdayên nerast derdixinin pêş xaka Sûriyê dagirkirine. Em weke Komîteya Bakur û Rojnatê Sûriyê ji bo ku dest bi xebatên xwe bikin amade ne û em li benda Şamê ne ku demekê diyar bike. Rêveberiya Xweser hewl dide deriyê Sînoriyê Nisêbînê veke da ku bibe sedema aramiya dewletên cîran û pêşxistina hevkariyê. Rêveberiya Xweser herî dawî ev tişgotin. Çareseriya Sûriyê di pêkanîna biryara neteweyî ya 2254 de ye. Ev jî bi diyaloga giştî û misogerkirina Yekîtiya Sûriyeya Demokratîk ne navendî û bi edelet e. Li Torontoyê me jin jiyan azadî nexşereya me ye. Li Kanada bajarê Toronto jinên ku li Queen's Parkê kom bûn bi münasebeta salvegera Jîna Emînî daxuyaniyek danraya giştî. Daxuyanî bi pêşengiya tevgera jin jiyan azadî hate li darxistin. Li gel jinên Kurd jinên ji gelên cuda jî beşdarî çalakiyê bûn. Jinên Kurd daxaftinên xwe de balkişandin ser dîroka berxwedana Kurdistanê û gotin Kurdistan coğrafyayeke qedîme. Li vê coğrafyayê jin timî bûn pêşengên berxwedanê. Felsefeya jin jiyan azadî piştî ku şehîdkirina Jîna Emînî bilind bû referansa me ye. Beşdarên polîtîkayên zordar yên rejîma Îranê yên li hemberî jinan şermizar kirin û bang li jinên Kurdistanê û cihanê kirin ku tekuşîna hevpar mezin bikin. Çalakî bi peyamên piştevaniyê û duruşmeyên azadiyê bidawî bû. Piştî 29 salan serbest hat berdan. Fikrî Tuğluk piştî 29 salan ji girtîgeha evlehiya bilinda jmara yeka Amedê hate berdan li bajarê xwe Êlihê bi coş hat pêşwazî kirin. Fikrî Tuğluk di sibata 1997 de dema xwendekar bû li zanîngeha Mêrsînê hat girtin û piştî darizandineke li dadgeha evlehiya dewletê Degemê cezayê hepsa hetayê lê hat birîn. Fikrî Tuğluk li Batmanê girê sîra jaliyê nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên cevaka sivîl her wiha malbat û gelek welatiyan ve hat pêşwazî kirin. Tuğluk li vir axifî û got hestek xweş e ku meriv li vir be û bi gelê xwe re be lê em hestekê masiyê hîs dikin ji ber ku bi hezaran hevalê me di girtîgehê de ne. Lê hevalên me bi moral û başin em li benda roja ku ew jî azad bibinin. Dema ku ev vegerin em ê kêfxweşiya xwe ya rastîn pîroz bikin. Tuğluk piştre çû mala xwe ya li taxa çay û bi çepûk û duruşmeyan bijî berxwedana zindanan hat pêşwazî kirin. Fikrî Tuğluk berî ku were berdan li Êlih navçeya Xelatê ya Betlîsê, Trabzon û zindana evlehiya bilinda hejmar yeka Amedê ma. Doza li ser Kongreya CHP dest pê kir. Rûniştina dozê li dadgeha hukûqê ya esliye ya 42 mîna Enqerê dest pê kir. Ev rûniştina çaremîna dozê ye. Doz jî ji bo betalkirina Kongreya Awarta ya 21mîn û Kongreya Asayî ya 38mîn ku Özgür Özel weke serokê giştî lê hatibû hilbijartin. Beriya rûniştinê pêşiya edliyeyê ji aliyê polîsan ve hat dorpêşkirin. Li Mêrdînê deravbera malbatekê xizmên xwe de şer derket yek jê giran 4 kes birîndar bûn. Li taxa Diyemê ya navçeya Xoseriya Mêrdînê û taxa Bedras a navçeya Dêrikê di navbera du malbatên xizm de şerekî çekdarî derket. 4 kesên ku di bûyera li taxa Bandersê de birîndar bûn rakirin nexweşxaneya Xoser û Mêrdînê. Di demekê ku li nexweşxaneyan tedbîrên evlehiyê dihatin girtin hat ragihandin ku
روشا سردار سورر که تی راگاهاندن جسر خبریندار بویه گرانه. لسلیمانی جنازه کلناوا وسایت که هات دیتن. هات دیار کرن که هزین ابلکاری لبرکتنا تونیلا پشرو یا سلیمانی وسایتک توروتا لان کروزر که لکلکا ری راوستی دیتن. ده کنترولا وسایت دهات دیتن که آجوکر وسایت جیان خوش دستایه. هزین ابلکاری جنازه را کرن مرگان خوشخانه او دست به لکولینه کرن. تاوی آمبارگو دورپیچه جی لمخموره پارخا پنابر هات وکرن. دبن آمبارگو دورپیچا اراقو پده که ده لمخموره به پیشنگی خباتکارن جنین شارداری وارگه پارخا پنابر هات وکرن. خلک وارگه بجن میرو زاروکان و لپارخه کومبون. هف شاردار وارگه فاطمه بیلن لور آخفی او گد اف پارخ به پیشنگیتی خباتکارن جنین شارداری وارگه هاتی آماده کرن. وقتی زانین جده نیسان هتا روژا ایرو آمبارگو اک لسر مهیه. مجی لگوری درفتین خواه اف پارک جبو خلک وارگه آماده کر. آرمان جمعه اوه که خلک وارگه روژین خوش در باس بکه. حتی که یکیتیا مهبه تو کس تو آمبارگو و نکاربن ایراده همه بشکینن. پشتی آخافتنه کردل جالی هفشردار ادبان یلماز و هاته برین و شینین پارکه در باسینا و پارکه بون. دخواه پشاندان لنپالی ده هجمار مریان درکت هفته و دودیان. حکومت نویا نپالی درباره چالاکین تندیال کاتماندوی ده داخویانی اکدا و گد هجمار کسین ده چالاکین لدیجی گندلی ده جیان خوش دستانه هر ده چه زیده ده به. حتی نا هری کم هفته و دو کسان جیان خوش دستانه هجمار برینداران جی بوی 391 کس. او بوی رجی سال 2008 او ور پشتی راکرنا مونارشی وکی چالاکی هری خون رجین ولد دیتن. خواه پیشاندانان به پیشنگی جیوانان اولدیجی گندلی دست بکره بو. پشتی که پولیسان به تندی یک دجوار ایریشی جیوانان کر، خواه پیشاندان بلا بو و سروک وزیر سهراما اولی مجبور ما استفا بکه. سروک وزیر نو سوسهولا کارگ جی به هلوست خواه سر بخواه ناس کرن لی نکاری بو خواه پیشاندانان بده راوستاندن. خواه پیشاندان دوام دکن. گدارن هیجان و چین و بداوی بون دم باش.